July ni som hipakwa Times of Mizoram News Analysis kan ron buat sailea atop thlengam in lo thlir sakle turin kan soma cheu nimin khan Prime Minister Narendra Modi an Biren Singh amu du lo thu kan puanga amaro chu Congress Hwai tu Jairam Ramesh Tongkam Khan BJP Central Hwai tu tengeng achun na deu nge ni tlai khon huwa Union Home Minister Amit Shah le Defense Minister Rajnath Singh ten Biren Singh chu Prime Minister Narendra Modi hena an hruai luta minute som ni pangavel in biakna an nei ni in thulak na chuan atar lang amaro cheng thunge an soi eng tiang takin nge Manipur buaina chin feran tumti lamchu report om lova kan riat vezel po atul lo anianga amaro chu a result hi mutur om to se soi ho ti ringotin top lo se Manipur mi puite hian muanna an mamo to a Prime Minister le Chief Minister in biak na hian ra tha chwa ngei sela kan du vekani le lama chuan mikhwal tlangwalin khokhat nula mel tha in soi theinana rim tra la tumang deu kha ani ve boka khwal khwa tlangwalin aveng te ma in soi theinan khobel nula mel tha an ina ngei karim ti tuma arim satli anglek ani thei Biren Singh hian Modi mu lova le ta tumlo ani bera July ni som ni pasari khan program amang zawa amaro chu Modi nen thla an la dun lova July ni som ni pariat pathian ni nimin kha ala cham zuya Amit Shah le Rajnath Singh ten BJP mwal pholutuk tur thoidam nan Modi an mu tirta ni in alang ta ber mai July ni som ni pakwa voin khan Pherzol district Mar Women's Association malak nan huaya Assam Police kuta kuki marmi pathum thina thuwa lungoi lona an lam tira mi puikal khom an thanghema Autonomous District Council loma punkhom huntur mitha alang tel benara hian ni som ni pariatan ziaka ti swal nge achan kan threwe lova apoimo chu kongzo khani kan malak na te van pathian in mal som se van khwale tui ni na kan nei pia lama helaya ngei po hian ram rorelna nei ve tur kan ni ti nget taka pomin meitei thunei na lakata kan zalen ma chu malam panzel tur kan ni Manipur zo fa te chul khat chua kan ni na pia lama tum thumun du thumun kan ni na sia ila chung ko rorelna do kan kil ho na tur political platform thatak din du na ril du tak tak na ya au pa ber atanga ate ber thlengin kan chung kwa a ro chan vo kan nei ngei don ni ti chia kan cham phot chuan unau zinga tunge kom chakpa hanpui du omang ni unau anga kanin lungrwal lo na hi thil har salutuk mindal tu om lovin ka ria kan mamo chu heite hiani kan pile puten damle tlang khata thile ruam khata ti thuro chia min hu chia saka meitei tekut kan tuara kan dourona kan tangtlang ani ti ro Manipur pona gangte mar vai phei simte kan vain sumle pai kan tho veka tha dole meite in dona ani lova kan tangtlang ti achiang thile ruam khata ti hi chu distinction a kan pass amaro chu well beginners half done ti thufing ang lo dewin thile ruam khata ti hi ne so viau maila kongchan ve kan mabak lo ma hi damle tlang khata ti thu ni in alang ta a kan thitlang diala kan unaw mi zani som nga lai chu lungrual takin an ruang kan zal thaya adamate hi tlang khata dam tum lovin tlang sang zo kalon tral tum kan omta ka wangin he thuro chia hi ale lingjonga soi angai ta ani kan pi pu ten damle tlang khata thile ruam khata an lo ti kha Manipur zo fa te tan relevant taka interpretation sia mangaya kandam tlam dan tur hi fel fai taka aruang am roadmap siam ani lo chuan ruam khata kan thi nuwa hian kongchan vea kan buai chhota ni in alanga eng ang political solution po omse kandam tlang ngei turani tin chia chamila hun le ram in sem somdan turte fel taka duan ni se kan buai na hi Imphal tribal market a khan kan hu chia to anga meitei ten an hal fai vek toang Iswazir tir som panhilek te zinga sudai sakariot om chuan kan zinga po thei ve ani
apoi mo bernita chu damle tlang khata ti thuro chia kan riat savek hi thuringot nilovin political road map duan ni se kom chakte huan tur kan sam fai pui reng top lowang ruang pathum din hunle ko thukal zel ramle hnam chantu pasaltha pathum te thi na thukal zel Guwahati High Court a mithi chung tele Assam Sarkar in khin na chungchang report kan han siamange case number writ petition criminal 23 2024 hi Hnam Pasaltha thita pathum chung ten Assam Sarkar an khin na ni in July ni som ni palile July ni som ni paruka te khan Guwahati High Court chuan thubuai hi alo ngai tua to a petitioner te advocate Colin Gonsalves le Assam Sarkar advocate te chuan ma ni tran hun so son tumlo ve ve in an lo in hnial to a he thubuai hrim hi keini tlang pangai dan mai chuan han in hnial viau na tur omin kan threwe lova extra judicial killing police custody om to I pathum thi nakha police te thiam lo na ania dan po na che te hrem na pek ni sela thi chung ten an luman hungei ro se ti ani maya September thabeirwal subject then khat ang maya sel kal tu om lova pom mai thei niom takin alang beirwal subject then khat iswa chulalani ti ang te hi iswa hilalani lo tu main kan ti lova chuti chungchuan thlakhat chung kan soi howa atop kharna chu iswa chulalani ti ani le maya chutiang deu chuan kan thubuai po hi Assam government advocate hian mi pathum tekha police custody a thian ni lo ati top om si lova amaro chu beirwal subject ang devin subject thubuai phena hian in hnial na tur alo om ve ani che kang chu ti hian kan kalnek nekanga Guwahati High Court in thutluk na asiam meu chuan kum aveile tepo anianga India rama fast track court rang takaro rorelna dik siamani theinana court an din tepo India ram 4G 5G an soyang main aming chi achaka a speed ero asatel hle thungani fast track court 5G ti te hi chu zoram mi puiten kan sarkar chak tak te kan soi fo thin ang level thokha ani July ni som ni pali hearinga khan judge pani omna bench justice Kalyan Rai Surana le justice Somitra Saikia chuan kan thubuai hi an ngai to a mi pathum te thi chan postmortem report hi sil kovara thelu turin sarkar ukil advocate general chu a hriat tira July ni som ni paruk zirtomnia hearinga khan advocate general Assam chuan postmortem report hi a thelu ta ma se mi pathum te thi chan cause of death tarlan anilo kachar SP le kachar police thu chwa a khan mar mi pathum te hi buban hi la om an thian ten an ron ka na thian ni atia ma se postmortem report chuan an thi chan tak hi atar lang talova heta ringot po hian thil dik lo a om ti alang hal pangani unnatural death thi dan pangai lovin mi pathum an thia postmortem nei ni in an reporta an thi chan tarlan ani lo hi kachar police ten Silchar Medical College and Hospital doctor te hi report zia dan tur thlengin an thril ni in angai theibok an thi chan yan soile an thi chan dik tak hi in milsela chuan doctor ten postmortem reporta an tarlang nge yang engemo thilfel lo chu a omani postmortem reporta thi chan alang lo chuan thi chan dik tak hi x-ray CT scan endoscopy manga en dik tur ani angem zofa te chawani lo postmortem report chungchanga High Court po alom lova Assam Sarkar chu mithi pathum ruang en dik le turina tia chemical analysis mangin Directorate of Forensic Science Assam chuan report athelu le donani petitioner te ukil Colin Gonsalves Mizoram doctor emo Assam Sarkar hnuaya thok nilo doctor ten ruang en dik ro se tia adil na chu chemical analysis report thelu ani ma chu mi pathum te thi chan hi pending ada alani ria sarkar report hriat ani huna hemi chungchang hi in hnial kal thei ani don chawa chemical analysis report am huna report mortem chungchang hi soirik ani ang High Court chuan July ni som ni palia order alo siam to mithiruang te Silchar Medical College and Hospital SMCH morka da tur ati to kha anem heta mithi chung ten lak chwa andu ani ngot lo chuan kachar SP Numal Mahata an ruang phurna tur lir thei tumchak viau to ma se
August ni ni hearing huna ruang pathum te din muntur kan soi theidon chawani Guwahati High Court chuan August ni hearing nei le atuma hearing nei main Assam Sarkarin affidavit athelu turani atiboka soitwangin postmortem nei thatle dilna chu chemical analysis report mu ani huna courtin alarel le donani Kachar police ten aranga ruang la chuak turin ruang manna an siama nisari ba ka thailo antia marnham hruai tu ten hu phurtak chungin ma an la tranga tuna chuan High Court thupek angin nisom pahni lai mai ruang da ani toa heng ringot po hi mason na lom om tak ani August ni nuwa chuan ruang din muntur alang toanga ruang vui liam dan tur mo phurna latu turte kan loin ma khwa angai toa Hnam Pasaltha te ro pui taka thla liam kan tumani chuan in buat sei ahun ta ome he thu boy hi High Court in chuti main rm fel rum don lova India ram kalphung pangai angin thatam aliam dona hearing voi duai lo nei ani don chutiani chuan Supreme Court lawyer kan roi mek hi chaktur chuan bong pa in bu achi line amur phuar su na thok tu chu hlo mutla kani ti kan mu a Union Law Minister Louis Supreme Court Senior Advocate Kapil Sibal hian voi khat hearing a noiria ta tanga noi som panga ala thina kan ukil roi mek Colin Gonsalves hian engza change aphu don Supreme Court Advocate ve thawania nuai bi ani hrim don chuwangin helama po hian kan rilru mai ba ka sumle pai kan sen ngai dona mani khan regular taka he channel clear thin mi sing thumvel te hian cheng som nga thawin tho khomila nuai som panga kan mudon ti thu molmang takin assessment kan siama online payment ti ve thailo rem changlo mitam tak kanom nge yanga chungte chu heranin chengza ayatlem lo han tho khom vek tumila description le comment account details da ania kan rem chan angin phal taka pe thei tu ten i han deng khom ang umyang kan tho khom ang hi a fel thei ang berin alu le chuak report kan siam thi nang ti kha min lo hriat sak ula keima mimal tak chuan sumle pai thil khon neu lampang hi kati du lova manya kan soirik ta po kha boy pui tu te thlop nan awareness ang leka soi kan ni a amaro chu mithanem ngai tam takin ronti tola anti fota ka chuan kan ti ve angai ta ani om mange tin kan poma tanrol hi chakna ani ti khamo i han tlang tiang u description le comment account details a ome tun tuma kan video hi aling kha indu chuan lo save ula video tharte en kimvek har samai thaya update omang ang sumpetu sumhu zat pek chwa to zat balance omte update kan tarlang thinang August ni hi hearing voithumna tur ani a voina tanga August ni thleng han hong photila hemi chung hian omjenei tham tho khom tumin tran latlang turin kan som non le ani e